انجمن اجتماعی کرد لسوریه دیگر وزارت دربیا نروژ جویا. راپورتا مها ایلونه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بلاف بود. راپورتا پارتیه ده بحثا بن پیکرنن لعفرین سرکانی و گریس پیکریو گهاندیا آلیه ناف دولتی. لعفرین روجاوای کردستان زیادتری ملیون و 300 دار هاتنا برین. چینا خباتکار و اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگونده درنا قلنگو کامپا دومیز هات لدارخستن. دوباره سلاو جا راپورتا پدکسیم دست پی بکن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خویا سیاسی ده یامها ایلون گوت دانوستاندن کردی جا آلی فرانسا، آلمانیا، بریتانیا و امریکای وتینه پشتوانی کرن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی پشتوانی دانوستاندن کردی دکه. کردستان سوریا راپورتا خواه یامها ایلون بلاف کرده داروناهی خستیه سر داوین پیشاتین دوره بگشتی و ین سوریا و روجاوای کردستان بتایبتی. در راپورتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهاتیه که روسیا هندک جار هول دده جی ایران نزیک ببه دا که روبروبوی سزاین امریکی ببه هندک جار هول دده هجمونا ایران جی سوریه کم بکه هندک جار روسیا گفان لرژیم اسد دکه که هیزن خواه روشالات سوریه وکشینه ده همان دمیده فشاری لقصد جی دکه دا که بکویم بن هجمونا روسیه ده. هروها در راپورتا پارتیه دهاتیه که امریکا بردوام کارج بوی پاراسنا برجواندین خو بجیکرنا استراتیجیتا خود دکه لتوایه دوره بگشتی و امریکا خوستکا خود ده خویا کرن که پیوسته کریزا سوریه دریا بریارا ناف دولتی 2254 وره چارا سر کرن. تاوی هبونا جوداهی دنارینان ده امریکا جی ترکیه نزیک دبه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خویا مها ایلون ده بحثا سیاستا ایرانی لدوره کر. گوت ایران بردوام دستوردان دکاروبار چند ولاتکی دوره ددکه که در انجام وی سیاست تکچونا روشا گشتیا دوره. و درباری سیاستا ترکیه لدوره پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که ترکیه گرنگی دیده سیاستا خویا در و بهتر جه سیاستا نافخویی جبر وکا خویای که ترکیه نکاره کشین خوی نافخویی چارا سر بکه لو ما بری خودای سیاستا در و دمان هاده ترکیه دستوردان لیبیا و عراق و سوریه ددکه و چکدارانجی دشین لیبیا و ارمینیا. اروها پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباری سیاست عراقی گوت که روشا عراقی روش بروش برف آلوزی و تکچونی و دچه جبر گندالیا اداری و آبوری زیده هروها جبر ناکوکی نافخویی نابر آلین سیاسی عراقی ده. پارتیه در راپورتا خود گوت جبر ایریشکرنا چکداران لسر نونرین دیپلماسیین ولاتان و بالیوزخانهان امریکا و توایا ولاتان براگهن خواه بو هولی را پایتختا کردستانی وگوهستن. و درباری هرما کردستانی در راپورتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهاتیه که حکومت هرما کردستانی هول دده پشتوانی حکومت عراقی بکه دا که جوی کریزه درکوه و هول جبوی چاره سرکرنا کشایان نابرا هولی رو بغدای بردوامن. و دمان هاده گلک لهفتگ هشتن نابرا هر دو آلیان ده جبوی چاره سرکرنا کشایان هنه. هروها پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباری روشا روجاوای کردستانی گوت که دانوستاندن نابرا انجمنان اجتماعی کرد لسوریه و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد دوی که بلز ناین کرن لبردوامن. و دوسه ناکوکدار اصلانگین هری مزینن لپیشیا دانوستاندنان و دانوستاندن راستقینه جبو هفپاریا راستقینه نهاتیا راوستاندن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که دانوستاندن کردی جالی فرانسا، آلمانیا، بریتانیا، امریکای و دینه پشتوانی کرن و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی پشتوانی دانوستاندن کردی که درباری بن پیکرنن که لعفرین سرکانی و گریس پیرو ددن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت کار جبوی نهشتنا بن پیکرنان لسر آسته هرمی و نافدولتی بردوامن و کار و بردوام به تا که توایا در بدر وگرنه سرزیدن خواه. بله تماشاوان بريز ميل سر راپورتا پدکسی یا مها ایلون راوستن و کرجار ممیوانداریا بريز بشار امین اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر و مجاره کریه بريز بشار هفدما تباش به دست پیک ده هر جار پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خود بحثا دستوردان و سیاستا روسیا، ایران، ترکیه و امریکا ده سوریه دتکه امیج سیاستا روسیه دست بکن جدما کو روسیا دستوردان د سوریه دکریه و حتی نها پدکسی هلوستا و درباری سیاست و لوو تفجر روسیا لدوره چیه بتایبت داوین داخویانیا سرگی لاوروف دما کو دبیجه کو امریکا هول دده کو اتونومیه که لروجاوای کردستانی آب که کرم بک
سلاف ورز وري وش تماشاواني وري سرچاوه باور بکرد بشم روس نجیرو ده جو وقت درباس بونه وقت درباس بونه عسكريا درباس سوري بونه دخوازن تفرد بكن بمسألة كار باري تندر سوريا ده وجو في يكيجي ايرو انا روس دخوازش عليكي ده خاصة بشتيق اب شركان نفطي امريكي بله الو دنگ نزلات بله دنگ دقيقة ما بريد بشار كرم بك دنگ دقيقة والله نزل على الجملة باش هذه بشتغل وقت روس درباسي عسكريا درباسي سوري بويه جوي وقت حطاني انا تخوازه تفرد بك وبراستي هاتنا وقت واني في ايطاليا او وقت مزن هات خويا كرن انه بشتي امريكا وقصدي امذكرنا مثلا جبونان نفطي دريهان اديجم بيتر الروس يعني ونظام بخوجي جفي مسألة قال لك حساب كرن وروسيا عول تجي تخوازه تشي مانج سوريا تخوازه رادستي رجيمه بك والسيرفي استيجي قال لك كاروبار شيء لنا افتني تخوازه عليكي ضغطك بك لسر رجيمه بمناطق ما شرقي تخوازه ضغطك بك والله زين انسحابك جبوا رجيم وقيبك عليكي جبي شقه صدير زين انسحابك جبونا وعند من تهديدات التركات بيني وبالتالي تخوازي قصدي ورجيم تبدا آلي كاربن بير واوجي اجا بروجا خبوان بردوام بك و دفي مسألة دجي روس دبرجي تهديد دبي شو والله امريكان دخوازن كيانكي مستقل شيكن روجلاتي فراد باوريا ما تبداتي انه تشتي واجبي رنجي تناني لأدبي بيتردك الذريعة عجبوناك اما ضغطك الامريكان بك دركبن يا عجبونا جاتي تفرق بك اوزانه تكياني مستقل تنه اوزانه كرد وقت دبن يد نجوو دولتك تشيكن جبر بيكاتي دجي هني سرياني هني بتايبت عرب شكلك كيفره هني المسألة دي ادبيجم افغوتن بري بيتر باش يعني جبرت لدوانا لافروف بريز بشار دويدا ميدهات يعني دخوازه چنامه يكي بگهينه بكو هركس دزانه روسيا دي دسبيكي دي يكم ولات بو پشتوانيا اوتونومية كي لكردي لروجاواي كردستان جبرت چن ها هلوستا خو گوهرتيه از باورم هيجي هلوستا خو نگوري او هلوستا او رنگي بدخوازش كرداره دخوازه حتى ايرو الرجيم تجاوب بيرنكيه انجيو يدخوازه لان او رنگي وقت ام دخوازه بيجي الدستوره مسوده دستوره وانده دقوت حكم ذاتي ثقافي تن الدنيا تبديده حكم ذاتي فدراليه يعني مثلا مصطلحات جفي رنگي يعني الروج ولد جي بي بس حطاني ايروجي الرجيم نهاتي بربيلي الرجيم بيجم الروس زانجي امريكان نكاركي انفصالي كيان استقلالك يعني كيانكي باش قتشيدك نمختلف جاوي بيجن حتى حدا كيجي ما بين الروس وامريكان شكلك تفاهم او توافقي هي هناك مسائل ضدنا بيجي مساله كردي كيم زياده لسر متفقين مساله كردي دي معالجه بدون دري سوريا بريز داوين برسيار درباري بريز بشار داوين برسيار درباري سياسة روسيا لدبري شروكار سياسي دبيجن بشتي لدوانا داوية لافروف دبيجن بالتاني أرمان جا روسيا جفي لدواني أوكو تركيا وإيران لديجي دوزا كردي هام بدا نرينا ترسر بيه كيتشيه والله أدبيجن بالنسبة إيران وبالنسبة تركيا جي قلنا مسألة تكلية أمريكانا بن ومسنا ترساج ضغوطات اقتصادية وعقوبات اقتصادية أدبيجن ترك جي ووابلي أدبيجن ترك حتاني في تاريخي أريجارنا مواقف تركا أو نرين يوان باشقية أمريكانتين لتكف داوي باوريا مدى ترك نكارشها أمريكانا دركبن أما إيران وأمريكان صراعك خويا أشكرات فرا وهر درجة الصراع هركج عليه خد جدين
باش اما بين سر سياسته هبونا امريكا للروشالات كم فراتي هنوكو بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا هونشا سياسة امريكا للروشالات كم فراتي دينارخينه. والله بالنسبه لي امريكا يعني يعني جمره يعني ام بيجن امي بمبرا هبي يعني برا تنبي او جدر في اراده مي وك بارتيجي وك انجمنجي بس ادبيم هبونا امريكا انها وكاري مردك وك دخوازيه رئيسيه كل وسطي تشيكي ادبيم برجوانديه وي هند برده ودخوازي برجوانديه مو تبدا هبدو ببين بجيهب وجبر فيك ادبيش مختاج دخوازي كارك في رنجي دروجلاتي فراد بك بيجم ترجع راجي تخليك يا امريكا لي جاري خوياي مرد بقي جاد مرد بقي بيتر بخرتي دا كتي مرد حسي انه طازي في ملتي بدين هاب ونما ملتي كرتني ادبي برجواندي امريكانا هي مساله نفط وغازي مساله افي مساله كهربي مساله قالك مساله اي زراعتي بيجم روجلاتي فرات يعني برجوانتي وي مزنتي هني اقتصادي وجاريكي دندجي دبي برا افنكفن دستي داعش دبي وقتها مع عقد شكليه ما نشيترك اف نفط وغاز دستي داعش دبي برا دستي قصدي برا دستي مدد باش اما بين سر دسوردانا تركيا جي د سوريا دولة دفري دماكو تركيا دفج سياسة خويا نافخوي بردده تبينا كوكين وهنا بري خدايا سياسة دربه يعني بسياسة خويا دربه تركيا دخوازه چنا ما يكي بگهينه لغوري بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا نارينا ويل سربيتي ادجم قالك تفسير ذكن دبي ابايا كارك وقت بمعنى توسعيه وخوني خوي بري ايام دوله عثماني تيني بيراقوا تخازه تدخل بك قالك جيد تخازه توسعي بك ابايا نارينك لجالي كي دندجي تيخويا كرن باش تشتي خوي هندر درافيج بل انا مسائل اقتصادي بشين دكتني مسائل واني قيمتي عمله من ذات كافي دور معارضه انا هر درد جدي انا خاصه بشتي احمد داوود اوغل او بارتي وي بابا جان او بارتي تشيكرنا ادش او تحس قصر حسابي او ترسي انتخاباتي بي او نكاربتني حكومتي تشيك يعني صعوبات وتشقلق لتشاوي هند هندر دجغيني بيها إيرو اتحاد أوروبي عسكري يدوي وقتك خازت باتحاد أوروبي كيف اتحاد أوروبي مصر قال كي عسكري بدمك دريج أنا خازت تودد بيربك أف تراجع وي نسبي تركاي نسبي دليل بسياستها وي براستيج ده أو سياستك مدروس ودقيق دفي واردش بل فيك فيجن ترك بيتر جانبك توسعي جانبك ملتي خو الهادك جانبك ديجي درافي ازمات ومشاكل خوي باش بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا درابورتا خود رونا خستيه سر بشك دن سر بيش هاتو بيش بچونن كو لعراق وهريما كردستان تين رودان دك بنارينات بيش هاته وبيش بچونن كو لعراق وهريما كردستان تشيد بن وچبان دوركي ام بيجن لبيش بچونن سوريا بگشتي وروجاواي كردستان بتايبتي وبك والله الروش لهدر العراق ابديجين صعوبات وتشقلق بيشياوان هنا وزيارتها كاظمي بيت عليك شو امريكا براستي امريكانا جي قلق تشتي جرانجي خوستن وبلكي كاظمي بخوا محرج دفا مسائل هذه وتشتاق تي خوستن وانا اقل سردك يعني براستي جي دخوازه تشتي اي هندر مسائل فساد مالي اداري در مصاعب قال لك في شيء حكومتها كاظمي هنا عليه دجي خوازيرو او هريما كردستاني مشاكل خوف دور حل بكن مسائل مناطق متنازعه مسائل دن وك اشتري مثلا نفط وغاز مثلا موازنه الى باندور لسرما براستيجي هجر مساله بازمن وبجد بيتر وتصعيد ببي وخاصه دوره ايرانيه بيتر ببي وامريكان انسحابك يعني زان ببي يان عراق ببي ساحه صراع يا ساحه تصفيه حسابات براستيو تاثير لهريمي جيبي وتاثير لروج ابا جيبي وقال لك باندورا خبك ليه اسباول من امريكان دكشن وشوف قندي تصعيد بيجي او تاري ايراني بخسرن جبر ملتي عراقي ممكن خب ختيجي كان ناب خويجي تشتشيبن ليه دجم تالي ملتي عراق بكردي خواب
سنه خو شيعي خو او جانب وطني بفارزن او كارب مواجهه ايران بسكنن او جانب حليفه واني حقيقي خيراوان مستقبلا وان تخازك فيه ادوي جمع افروش الوستربه وباندورا وسلمى وكردي روج افا وحتى روج افا قشي وتاسيلا ويهب بقمان و ادبيجم ناقي وي اسكي ان شاء الله ادبم ناقي وي اسكي او اف امورنا العراق شهر سربن او روش لسوريا بترجي روجافا كردستان بترجي فيج دبكبه او بترجي سبارتي ادبيجم ثلاث سبارتي روشا هرشي نافچين كردي ينكو هاتنا داگر كرن جاليه تركيا وجروبين چكداريين بسربه جعفرين بسريكانيه بو غريسبي به هر جار پدکسی در راپورت خود بحثا روشا هر سی نافچین کردی دکو بن پیکرین بردوامین کو در حق هر سی نافچین ده و در حق ولاتین کرد تین کرن هر وستا پدکسی دوی درباره ده چیه بتایبتی کو هنجی بن پیکرین در حق ولاتین کرد چل گریسپی به چل سریکانی به چل عفرین به بردوامه نشاود نرخینه والله الجمع وقت رابورت وقت جاري دجفات عدد دراد لقاءات عدد دهفديتنا عدد مسألة جعفرين حتاني جريس بي حتاني سأليك يعني ما زال أبو أفروش هي ما زال أفروش ملتي من معاناة دبي دمينج أركيما أم بحث ممكن دبينج أركيما أم تدبينج دبينج أركيما أم سب سكن يعني حتى أبو أفروش هبي أمي بحث ممكن بوير رنجك أم دبينن دورجي أدبيجم ام بملتي خوشي تذكرني ان بيجي ما واجبير نكي بس وقت بيجي تشتيج دستيما درت كافيجي انفا دكن يعني براستيجي دديتنا رب روسا رب امريكانا رب فرنسيا رب بقول لك مساله هاي قفتو ويا جوان هاتي قوتج غيني بي منظمات مجتمعي دولي منظمات حقوق الانسان مؤسسات المجتمع المدني جي قال لك جيار مساله هاتي قوتن وبردوان بي قوتنجي وإيرو جي آنها جي أركي أنجمانية جي أركي ما وقت بدكسي أم بردوام في مسألة ببيجن وأم بردوام في مسألة كار جير بكن وأم تشني عملي جير بكن بقي درجة عين أم تهديد بكن أم تهديد ائتلافي بكن أم تهديد معارضة بكن أم اشتركار ببيجن أبرا وشاها بردوام ببي وموقفي ما هبتشينا بأملتي مورديش باش برز ده راپورت ده بحثا دانو صندرين كرديين كو انها بردوام الروجافاي كردستاني و روناهي قصية سرويجي هون وكو بدكسي هون چاوالمان دانو صندرين كردي هون دارون چاوا پشتوانيا ويتكن بتايبتي و روناهي قصية سر پشتوانيا هر چار ولات بريطانيا المانيا و امريكا فرنساجي كو هر چار ولات پشتوانيا وان دانو صندنات كن قالو به پشتوانيا وان هر چار ولاتان چه گرنگي هزيد ده فاندانو صندرين كردي والله ايش خواه بياما افي جبرق معايير تفدي وتشتانا عراقيلتين في شياما هنكي هيفيما دشكنين في كاري ديو ام وك فارتيجي وك انجمنجي امي بمينن بردوام دفان مفاوضات وحوارات هذه بيتر معنوياتي ما قردك بيتر هسكي ما بلندك يعني بش قرتنا فا دولتين مزنين وان بينا اب دولتين مزن وقت بشتعمل دغري اخ بتايبت امريكا وايرو انا بريطانيا وفرنسا والمانيا جي وقت بشتوانيه دكن شفي قفتو غوير هنا كي انفيا بيتر معنويات ما بيتر هيفيه ما شيدك قاف كاري هم سريب بله زور سپاس جبوی میوان ما مستبشار امین اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایروت میوان ما بول سر به بابت زور سپاس سر آمده بونتا وجهيا نرويج انجمن نشتمانيا كرد لسوريا لقل بربرسيارين بلا بلندن وزارتها دربيا نرويج رجفيان الغوريكو جاركيرا هاتي راغهاندن دوه شاندك اخو جهيا نرويج يا انجمن نشتمانيا كرد لسوريا بسروكاتيا محمود برو سروكي اخو جهيا لقل دو راوشكارين بلا بلندن وزارتها دربيا نرويج جفيان كو يك جوان بربرسيار دوسيا سوريا دو وزارتها دربيا نرويج ده ده جوینه ده چندین مجارن گریدای به روشا دوره بگشتی و یا روشاوای کردستانی بتایبتی هاتون گوتو بشکره. بله لسر وی بابت جی اکثر دبری خوب دم میوانی خوب ریز محمود برو سروکی خوجهیا انکسی لنرویج میوانی میا امی بهتر لسر وی جوینه راوستن بریز محمود هفته ما تباش به.
دەم باش سلاب و ڕێژ بۆ ئەو تەماشەوان و گوهدارە سپاس کۆتیرۆ میێوانی مەیە برێز محمود بەریکۆ ئەم بەحسا ناڤەڕۆکا جوینێ بکەن بزانە بن چ دوێ جوینێدا هاتگۆتۆ بێشکردن خوازم وەیەکێ بزانە بم لەسەر داخوازەکەی بوو کۆ ئەف جوین ناڤەرەوە و وەزارەتە دەربەیە نەروجرە وەرایە لە دارخستن کێ داخوازە وێ جوینێ کرد بەڵێ ئەس دەرفەتێ دەبینم و سەرساقیە بتمان مالباتە خەباتکار و تێکۆشکرێمان مۆستاعدنان و هەموو ئەندام و کادرێ پارتیا دموکراتە کوردستانی و ڕێبەرایەتیاوێ لە دەرەوە و هەندوری وڵات براستی ئەف جڤینامە ڕۆژە دوشەمبێ سعات سێنگێ هاتە لە دارخستن دانوستاندنێ مە بەرێژی بوار هەبوون مە داوا جڤینا ڕواکردبوو لێ بسەدەمێ بێ کۆرۆنایەوانە هەنێکی دەرەنگ دەما داویە دەژین نامەژمەرە هات ji berpirsê dosyeya Sûrî ku em amade nebû rûnin baro camûdikarin roj û saet ji me nivîsandin me jî bi dilxweşî bersiv dawam amade bûn. Naveroka civînê tiştê gelek giring deverên Kurdî ê di jêr dagirkeriya Tirkiya de me wêneyên baş bilgenameyên baş peyda kirin ji dost û hevalê xwe ji hin grûpên ku dwarê mafê mirova de îş dikin devera çiyayê Kurmênc bi rastî bilgenamene gelek bi nirx me ji destê wa girtin bi rastî bi zimanê îngilîzî şêweyekî profesyonal hatibûne nivîsandin me dane destwana û tiştê ku li ba me jî demeke ku em kom dikin komîta me rêvebirowana tiştê ku li ba me jî me dane wa bi zimanê xwe ya girîngtir ji wêna ku ev dewleta Türk wek dewletek dagîrker bi erkê xwe heta dagîrkeriyê jî ranabe ev tiştê helgoriya saya navdewletî me ji ware şîrove kirin bi hûrgulî gelek tiştê dî jî me wek dibê axiftin li ser kir me hin alîkarî jî ji wa xwest derfet hebe em ê wê jî bêjin. Belê kerem be daxwazin we derbarê alîkariyan çi bû? Çi daxwazin? Belê wek tedî me destpêkê jî me alîkariyên giştî ji wa xwestibûn vê carê me tekez kir li ser bêhtir warê em bêjin perwerdeyê li warê ku karibin kurşa ji kadrê menî pêşerojê re vekin ji bo rêveberiya herêma Kurdî bi taybetî kurşê dîplomasî kurşê em bêjin dwarê mafê mirova û demokrasiyê de kurşê dwarê ragihandin û medyayê ku karibin şêweyekî profesyonal karê xwe bikin bikevê xizmeta aramî û hêminiyê li devera Kurdî de me ev jî dewlwa kirin. Her wiha me têşk bire ser mesela xwendevanên Kurda li Rojavayê Kurdistanê ku bi rewşeke pir aloz ve derbas didin û zankoyê xwe ji destê wa diçin û xwendina wa diçê bi sedemê şer û vê qeyrana ku îro di Sûrî de ye me dawa hin menhê xwendinê jî li wa kirin û derfetê we hebin û karibin em wek dibê dwarê mirovatî de vê alîkariyê ber bikin ew jî me gelkî gengeşek dûr û dirêj li ser kir. Her wiha babetek dî jî giring babeta diyaloga Kurdî me ji ware baş şîrove kir wek dibê elêvaya wê ji destpêkê heta roja îro çi gengeşe bûye çi rêkeftin li ser hatiye kirin û çi xalê giring jî mane me ji ware hemû bi zelalî dane diyar kirin bi rastî ev nabû cihê balkêşiyek mezin ji ware û gelek pirsê cor bi cor di derbarê vê xalê de ji me kirin me jî bersiv li gor derfetê xwe û زانیاری ما کو تناوا دستی ما دام برسوی و آنها درباره دانو ساندن کردی تگوت و بهتر و گرینگی دانو ساندن کردی کن حال روجاوای کردستانی بریو دیچن برای هر دو آلین کردی ده تگوت هن پرسیار دوی درباره دجوا کرن بهتر تکزیل سر چه کرن هل وستاوان چوبو بله بهتر تکزی لسر ویکرن دواره لشکری ده گلکی پرسش مت کرن و ما اون رکفتن دیواره لشکری ده جو مثلا بروانی و پاراستنا همه بیلکی حکومتی لسر وی تکز کرن بس باجی جو پر او براستی کو خالق کریه سیاحت کن کو نرخید دنوی خالق او مایه هین رکفتن لسر وی چه نبویا بجمت پرسین ما ایوه اون به چه نرین الوی اوید نرن و چارەسەری جێر چێ ببێ ما گوت ئێمە هێزێک ما لە باشووری کوردستانی هەیە پێشمەرگەیان ڕۆژ ئەوانە ژی ئامادەنە هەر چرکەیەکی دەوەرن بەرەوانی بەر هەرێما کوردستانی دەبکن گوند و باجاری خوا و ملەتی خوا بپارێزن لەو ما ئەفنا جارنا دناوا مەوادا هەن گەنگەشە لەسەر دەبێت لێ ئێمە ئەم دەبینن دە هەر دەقەیەکێدا و سوپایەکی نیشتمانی کوردستانی دووەری ئاواکردن
و کمیته یک هفش سپیسیالمن دکاره به ریوبلی آوی ببه و نبی وک مسئله دوالی هدف مجد پیش روزی دا اول ام دبینن کو کشمرگه روش گرینگیه که گلک اوی جیر هیک و درباسی لی هرم ببه بسوترین وقت و برکفتن لگل وانا و کاربن في منطقه بيك و بروانيك هفش بكن. بله گلک سپاس جبو میوانی ما برز محمود برو سروک خجاهی انا کسل نروج ایروت میوانی ما بزرگ سپاس جبوته. رخصنا ما في مروفان لعفرين رابورتك بالافكرتي دا امارين زيانين دارين كوهاتنا برينو شوطاندن جدما كو تركيا و جروبين تشكدار دست خدانين سر هرمي اشكر كرن كو ج سال 2018 و تامها الونا 2020 بهتر ج مليونك و 325 هزار دار هاتنا برينو شوطاندن. لهرما عفرینا روجاوای کردستان جدما کو ترکیه و گروپین چکدار دست خود داین سر و تا نها روزانه دار تینه برین و شوطاندن کو او کریار گروپین چکدار و عربین کو هاتنه بجی کرن بوی توانه رادبن دا کو بازرگانی بداران بکن یان جی جخورا بکن ایزنگ رخصنا مافی مروفان لعفرین آمارین دارین کو هاتنه برین و شوطاندن اشکره کرن و راگهان کو جدما ترکیه دست خود دانی سر هرمی تا ماه ایلونا 2020 بهتر جی 1 میلیون و 325 هزار دار هاتن برینو شوطاندن. جوی آماره بهتر جی 625 هزار دارین زیتونانه و 700 هزار دارین دارستان و مرخو چیایینه. رخصنا مافی مروفان لعفنه بهرگولی زیانین هر نافچه که دانه دیار کرن کویا هر بهتر زیان دیتیه نافچه ماباته کو بهتر 9 میلیون دار لوی نافچه و گندن وی هاتنه برینو شوطاندن. آمارین کو رخصتن اشکره کرنه به وی رنگینه. نافچه بلبل بهتر 135 هزار دارین زیتونان و 9 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. نافچه راجو در دورا 110 هزار دارین زیتونان و 9 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. نافچه شرا بهتر 102 هزار دارین زیتونان و در دورا 120 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. نافچه ماباتا 100 هزار دارین زیتونان و 150 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. نافچه جندرس 75 هزار دارین زیتونان و 60 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. نافچه شیه 25 هزار دارین زیتونان و 55 هزار دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. لناوندا باجار عفرین و نافچه شیراوا 8 هزار دارین فیکی و زیتونان و 115 دارین دارستانان هاتنه برینو شوطاندن. جبلی آمارین رخصنا مافی مروفان لعفرین جدرکت طایبت جار کرد تکس کرد کو دارستانا محمودیه و زیدیه یه ناوندا باجار عفرین جکوکا بهتر 11 هزاران جسادی 75 جوان دارین مرخان هاتنه برین و هاتنه فروتن. چاودر دبیجن کو اف تاوان بشوی کی پلانکری تنه انجام دان و عفرینا کو به دارو برین خوا نافداره و بهتر 18 میلیون دارین زیتونان و 2 میلیون دارین حناران و جورن فیکی هر وها به 100 هزاران جدارن مرخان چنار گلبریه پالوت و دارن چیایی تیده هنه که او دار همو راسی زیانک مزن هاتنه وجدما کو چکدار در باز بونه دخوازن سروشتا عفینه جناو ببن وج هریمک شین جبو هریمک بیابان و گوهزن. بله تماشاوان برز بهتر لسروی راپورت راد وستن لسر بردوامیا بن پیکرینن کو جالی گروپین چکدارین بسر ترکیه و لعفرین تینا کرم بلازوی بابت لگل میوانی خود دکتر احمد شوقی روزنامه‌وان گوتو بیش بکم برز هفدما تباش بش باس سکوتیرو میوانی میا خیر بیارجی تاسپاست که بجبوری من نظام دوریه و مینران همیان سلاف دکن. دکتور پرسه هری گرن جدما کو ترکیه گروپین چکدار دست خدانین سر عفرین روجاوای کردستانی ام دبهیزن روجانه بن پیکرن لعفرین تین کرن در حقی ولاتین کرد جگرتن رواندن بن چاف کرن اشکنجه دان سپاندنا باجان برینا دار زیتونان ین دارستانان پرسه گرنگ حتی کنگی و اب بن پیکرن لعفرین جالی گروپین چکدار برتو عمل کورینا ریمتا
أفضل فكرن يعني حياك وبرزجريك عفريني وكا برزجريك ناي تشارة ساركرن إيه بردوان بن يا دلويجي حياك ودستلاتيا تركيا وك دبين نتي لجم كرن نتي بالديوان كرن وجيرا سينور نتي ديناندن أف بن فكرنا إيه بردوان بن جبركو أف بن فكرن نا تاني جروبين چاكدار جسري خودكن وجبر خودكن أف هفتشتن يعني هف جرمي العفريني تيكرن برنگكي جلكي بلان كري وبزانبين تيكرن يعني او رنگ او بلاناجي لتركيا دناف دستلاتيا تركيا دا تيكرن وكا ديريكتيف وكا امر تي داندن جوان جروبين چتن را ين بو كاري تركيا دكن ترکیه وک ولات نکنی وی کاری بکی دستی وانا دکی یعنی ترکیه خو حتی ولات اکی لاگر کرنات یعنی نادی ناس کرن بکوملگاه ناف دتویج برگو گو خواک داگر کر بده ناسین یعنی هن پرینسیپ هنه دبه ترکیه بپاریزه یعنی وک یعنی افکار العفرین تکرن و برنگکی پرهوانه یعنی بگوتنا بپیوه نای وصف کرن و نای گوتن اف بن فكرن بخا يعني ناسنمايا عفريني استمجي دبيجم يا ديروكي يا كولتوري يا نتوي تيا بن فكرن درنگكي واري تصفيه كرن واري وندا كرن واري تكبرن اف بلانا تركايا باش شوي بچرنگي وار چارا سر كرن و اف بن فكرن وار راوستاندن چارا سر كرن نه اوقاس يعني زحمت چتنه و نه اوقاس جي حسانه بس گو اگر اراده کردا بدست اراده کردین سوری کردین روجاوای کردستانی بدسته وانا دوله و لحو بکن بخابتن برنگکی يعني زانبن بپیون گاوین خو بروسيا راجيان بأمريكا راجيان بهندري سوري رياني هاورك بريا هاي براستيانا هاورك بريا براستي تانها نهاتي پیس کرن به پرین سیاسی تانها نهاتی کریندن تانها نه کتی سیستم و سیخوری یا ترکا رایان به روسیا رایان به هر کسی باش به چرنگی بخبتن ما بس حتی تبگرا کردی پارتیون کردی روجاوای کردستانی بهبره بخبتن جبوی بداوی آنین آوان بن پیکرنن داوی آنین تنی کرد نکنن بکن بس کردی یعنی پر نزیک بکن چهار سر کرنه و اگر کرد لحاف بکن اگر کرد لحاف بکن کرد پیدویه که گرینگه یعنی کرد داغه هم دبیجن کرد نه کرد از وطبا کرد تفگر سیاسی کردی یعنی هر دو آلین تفگر سیاسی لسوریه یعنی چه پیاده یعنی پشتی نهادان و صندوق نبره هر دو آلیون کردی ده چه دبن یعنی اگر های پشتی کو بکیجن رای کفتن گشتی هر سی نافچهن کوهاتنا داگر کرن جالیه ترکیه گروپین چکدار جاره کدن وره بگراندن بالتأكيد عليه يواري بقارانتون هاگر كرد هر دو آلی لحفظ بکن نها کی سرپرشتیا وی کفتن دیده که یان وی پروسیس گورد وی کفتن بداوی بجیب وی نها لحف کرنه گو کرد صریح بن کرد راست امریکا را بیش نه تنه پر جوالیت تجهیل برانه ام جی وک نتاو نه را گره چکانه که ام بر جوالیت تنه بپاریزم هر وها روسیا را جواکی ببیشن یعنی کرد لهر دو آلیا وکا کرد بخابتن وکا کرد و دکترینا کرداجی هاوی کرد چه دخوازه کرد یعنی کاتب تواهی بگشتی گلو تا چه دخوازه یعنی تفگر سیاسی کردی تا چه دخوازه نه تنه امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و هند دولت اوروپی در یعنی روجاوای اوروپا سرپرشتیا و دیالوگی نابره هر دو آلین کردی داده که نهوی جویرا راست بنیانیم جویرا بیجن جویرا بیجن دخوازی ما ام کردن بس کشایک مال سوریه کشایک ما نه کشای یعنی ما فین چوندیه یا ما فین ایرو این دبیرین ترکیش چما وی کاری کردارا دکی چما کردا قرد دکی تو ندکی نجبر کشایک ما هیا هاو کشایجی گریدای ما فین ما و نتوی
نه بمو فيلماو تشوندي يون بمو فيلماو ايديولوجي يون بمو فيلماو يعني كو تاني امهانه دهندر سوريا دو بله هاف دبي دكتور وكون هاد رابورت آمد هات نبتني بن پیکرنان در مافی ولاتین کرد العفرین تیکرن هر وها گروپین چکدار دار زيتونان دارين دارستانان دبرن ودشوتينن دما كو هجمار بكيجه 1,325,000 دار ورا برين ورا شوطان دن جالي جروبين تشكدار يمسك تركيا و هلبت ما بس وجهه ارمان جما بس جي جبرينا دارو شوطان تنان او وكتا قلتي بالراستي يعني وقتي اجمار بقي مليون كوسي 6,000 وزيتا ترجي وبراستي ريخصنا ما في مروبه العفريني يعني اف تشتبل كلي دوكومنت كلي بالراس هيجي ونين زيدا ترجي يعني تبح كانت كاسينا دونا آرمان جي هوا نتنه تركيا هوا باش بفكر انها دستلاتیا ترکیه از وی آشکاره بکن و بلا هر کس جی بزانه بی نه از دبیر زانیار این ترکا دبیجن و روزنامه‌وان این ترکا دبیجن و مامسته این زانکوها دبیجن نها دستلاتیا ترکیه بتواهی جی فاشیست جی نتو پرست فاشیسته اف نتنه ديموغرافيا عفريني كسن عفريني قال عفريني وندا بكن تنا بكن ديموغرافيا عفريني بقارن تاس يعني ناتورا سرشت عفريني يجي بقارن طبيعتها عفريني يجي بقارن طبيعتها عفريني يجي بقارن جبر فانا بلان كري يعني دورا هر كفنار جيواري كرداد سوريا دا ورسان و بهزار سالان گریدای هف دیروگ بردوام بیا وکا کرد عفرینه جبر وی دخوازن وندا بکن بس از في نامه جي دخواز يعني في نامه دخوازن بگینم بینارانجی و هر کسی برکتی عفرینه اف سیاست ترکیه العفرینه دو وی بجنابه يعني عفرين لدوية بسر كبه پر ايشيا وبسر كبه هذه مجي اول هيفي واجب ناز مازن دكم وين ببينن جبار تركيا دستلاتيا تركيا ما هو هو وكي بريندار بل داويجي هر داري ليبيا راس ومالي كل خوازي ناجي أذربيجان وأرمينيا اف داوية يعني تشاوا هتلر الدمر شارجيان دو امدا هاتا لجم کرن و هاتا بن پیکرن دستلاتیا ترکیجی اکی بگینی با استایی نه روسیا پشتی بدیه و نه ترامپ پشتی بدیه هوا تشتکی دیروکیه تشتکی نورمال سروشتیه اوبیکتیوه اکی وره کرن يعني اکی وره کرن و عفرین از نه دخوازم هیویا چیکم هر چو قاستنگی هبه تو کسی کانه به ناسنمای عفرین کردستانی بگهره تنایا و بلا تو کسی خونا نبینه نه افچک دارن چاپقندز و تروریز و هر مروه کم يعني هر مروه کم در عفرین دا وانا تو تشتی خانه مالت خواهد تو تشتی خانه نه بیجی آشکره بیجم از نه ناسیونالیستم از نه نتو پرستم بس جبر کو اموانا گیا ناز دکن يعني ام بزانه جکاتنا و چاو را يعني پرورده وانا جواکی چیه اوی زانن او نمیره با هاتانا تیکتانا عفرینه بس بو بله زور سپاس لسر آمده بوناته لسیدی آرکه دکتور احمد شوقی روزموان ایروت میوان ما زور سپاس لسر آمده بوناته سپاس دوه خباتکار عدنان بشیر رمضان لهولی را پایتخت هریما کردستان کوچا خویا داوی کرد ترمیویج بوی روشاوای کردستانی هات و کوستنو لگونده درنا قلنگا یه نافچه آلیان بخاک هات سپارتن ده مراسم پیشوازی کرن و بخاک سپارتن ده محمد سعید وادی اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتا رک پیشکش کرده ده بحثا خبات و دلسوزی خودجی رازی کرد ده همان دمه دست پاسیا جماوره کود مراسم پیشوازی و بخاک سپارتن ده آمده بو کرد. بعدين جرام بوها هم سباسك جرم
ياريوتكن سرفي تعبا قوا كشان بنهات سر غورستانا ومستا عدنان يكجي كارماندي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يك جوان كسي گو جانا خود ترخان دبو جبو پرسگریکا گلی کرد ام سوزو پیمان ددن حوالی خواه عدنان گو امی لسر بیری بازی بمینن و امی بیری بازی بپاریزن حوالی عدنان وقت طیرکی باز جناب مبار کرد و گیا حوالی خواه محمد امین عباس یک جوان حوالی گو اوجی کارمندکی بلند بود پارتیا ديمقراطي كردستان سوريا بهفره بريخو بدن ايرو جناب سروك برزاني نمر ل بهشتا رنگين هيفيه متيد افن قالي برا ايرو ملتي كرد يك جوان كسي هيجا يك جوان كارمندي جو جانا خو تاريخان دبو جبو قالي كرد ايرو جناب مباركر ام بهيفينه ام سوزو بيمان بدن لسر في غورستاني جو امي بيري بازي بباريزن وحطاني تشكسي جو مادام ملتي كرد محرومج ما في خوا برا عرب وترك وفرس نبين جو امي بهلن استقرار ده منطقي كذا حطاني قالي كرد نجي ما في خوا اما ملتكي السرخاكا خوني ديروكينه ايرو ملتي كرد محرومج حم خيراتي خوا ايرو دجمن خيراتي ملتي كرد خير خوشي اخوي او دخوي تش ترك تش عرب تش فرس وامجي سيرفير بازي امي بمينن حطاني ملتي كرد نجي ما في خوا ام تجاره جدو فيري بازا خو فناقر هيفي مدوا قشاد هون جير بيتعبا خليه حلال بكن افتعبا وديتو نهاتا حتى صار غورستاني ونتعبا خليه حلال بكن وهيفي ما جو ام قاربن فيري بازا خو بباريزن ومقاربين بهلن ملتي كرد بقي ما في خوا وام دي بيجين بلكي تشتي قلك شوي تشتي هندك ماي ام ملتايا الا بقي ما في خوا ما دام قلت حق نامر ما دام قلت بدوي نادي داخواز هي از به فيمه تشكسي كرد عبرتك ببينه قو حطاني يك جيت تاجع جيانا خوا جبو بسقريكا خوا جبو بسقريكا ملتي كرد جدو حاجی کالو هنگام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا و برپرسیار رخصتنا لشکر روج یا پارتی ده لیدوانه که با آرکه بحثا خوات و جیان و کسایتی خودی رازی عدنان بشیرت کرد. بناوی سرکردین پارتی دموکراتی کردستانی سوریا ایرو بدلکی پر بغمو کووان ام کوچا داوی یا مامستای هجا مامستا عدنان کوچاوی داوی ایرو راگهینن راستی حوالکی اندام کمیته حریمی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا بی حوالکی چالاک و خدمت کردایتی لسر بازا برزانی نمرکر ام به وی هلکفتا دلتازین ده سرخوشی سرکرده پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و تایبت رخصتنا دومیز بر حوالک اندام مجلس حریمی رخصتنا دومیز بی ام سرخوشی جوارت خوازن و سرخوشی هر کسی سر بازا پیرو سر بازا برزانی نمره هر وها راستی نتیجه اگر که چند روز نخوشی و پشتی خسته آزادی و گرشتناوی خسته حولیر خسته سلامتی راستی قدر خود تعالی شرطشتی مستر ایرو لتماشاوان بريز بري بداوي هاتني جارة كدر ميسرنو چاند بيراوت فينا انجمن انشتمانية كرد لسوريا دقل وزارة دربيا نرويج جويا راپورتا مها ايلونيا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا بلافو دي راپورتا بارتيا دا بحثا بمفكرنين لعفرين سريكاني وغريس بيكريو قهانديا آلية ناف دولتي لعفرين روجابايا كردستان زيادتري 1,300,000 دار هاتنا برين شینا خباتکار و اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگوند درنا قلنگو کامپا دومیز هات لدرخستن. بولتنا تایبت روجاوای کردستانی و سوریه جوارا هات پیشکش کردن حتی بولتنا کدن بمینند خیر و خوشید هر شاد.